Hi, namamukela nakambe ka Master Xonga Analyst Channel. Namuntlha ta eka hi album ya Xongi Rhangani ya 2021. Yeah, so album leswi kombe na ku khale ngopfu ya ready tanihi leswi mi swi vonaka ka screenshot sa July. Yeah, lava kha ku vutisa defense ku va nga lava this album either through the CD or digitally. But swi tshamise sweswo until the 6th of September ku nga namuntlha laha ni nga fika ni vona live video ya vona ka channel ya vona. Yeah, lava kha vutisa defense ku album nga tsakela ku yi huma rini. Yeah, and then date live roughly around the 23 or 24th of September. But I'm gonna statement at all. But after the video, I figure about the breaking news that news is shown ako lang bako. But after 30 minutes, loko ba nile live chat, at fan ta wona ka page ra vona. Xongi Rhangani. Ya device ni ku album ya na yi huma before n'hweti hela, n'hweti ya September. So defense ta yena ti vurile leswaku khale ti yimile na ti nge swi koti ku va ti yima ku hindza la. So Xongi Rhangani i fika a provide album liyani a ka ha na option yin'wana sweswi. And then Xongi Rhangani i fika pfumela ku hayi i ta humesa album leyi digitally le ka online stores vo YouTube, iTunes, all those stores. And then Xongi Rhangani i ri pfumerini ku i ta va kha a yi humesa album liya of course digitally ka ti fan ta yena kahle in favor kahle ka hi ndlela yin'wana yo va ta va kha va favora lava dirayivhaka timovha, which is such a bad move to be honest. Like as an artist like tsala swilo swo fana leswi swi I don't think i swilo leswi swi nga swi khomekaka wa wena nyana, because it's not all the ladies lava n'wi followaku like the fan va dirayivhaka movha. So loko va tlhela swi katsiwana laha swi na status nyana swo mpota nyana. And then va tsala ku Xongi yi ta kha humesa album yeah soon of course yi ta kha yi huma digital album ya vona ya 5. So question ku swi te njhani ku ze ku ya postiwa swilo swa swicele na xicele lexi ta ka the post leyi a yi postini kwala ka page before tanihi leswi mi swi vonaka leyi nga postiwa this 5 ta September. So a va fika va tsala ku ni la ku humesa album liya mi nga hleketanga a ni hi mina. A ni munhu tsala leswi ma fika ma attack ma yiza ma fika ma roketela man'wana, so swi attached to this post ku a ku ti-emotions leti humaka ni ma swi tiva swa vavasati swi na vumbhonyana xikarhi. So hi sweswo album yi ta yi huma this September. A redzi ku ya dlivana va malambana a redzi. Loko ra mi nga subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.